Kato sisi maandiko mebukuni ya Daniel. Umesikia baru? Shikilia hapo. Tusoma Daniel kilunguni cha keli na muswa ni wa miongo ili na imwe. Daniel chapter 2 verses 21. Daniel kilungu cha keli na muswa wa miongo ili na imwe. Na maandiko meashia ata yeye ubadili majira na nyakati, uzulu wa falme na kuwakalisha na wafalme, wapa hekima wenye hekima, wapa wenye ufahamu maarifa. Niwewe kau. He changes times and seasons. He removes kings and sets up kings. He gives wisdom to the wise and knowledge to those who have understanding. Sema ndiko mebuku ni Danieli kilungu cha keli na muswa wa miongweli nemwe maandiko mashia kana yoba no senza sia mabinda na ne wuma sia asumbe na kokeli asumbe yange no nenga nawe kwa alawai na umanyi kwa alama wenda aketo translate kivyangu ndina asisa Biblia yake kamba kyokone kiki aumundi nokete ngotabye kana ngai no control ya seasons kana ngai no control ya mabinda mama thayo maito nenda ngwe kana bekindu kiki ka ungua sua patena ngai wa mwene atesi director wakozi wani vituko pewo ndo weke ka ungua sua ngai wa mwene atesi patike ndo kike yake kadha yoni waku musiaisia wakwa okele we I surprise you, my God. You will never surprise God because he controls times and seasons. Nena mutabia kana ngai ne okilasha na kudesi asumbe kubala ngai ukonengete manyani kwa kabina na wabatumia na yakakudesi nikwethila eno tonyi eno kumu wakudesya musumbe na kukiliangi ngaino wabukaniasya maundu anonde seasons cannot positions is your power. Positions is your power. Sinenga na wenenga iwene oyu fedi wa mulino ngamete bano nindo anyakwewa wongozi kana utongo iwandika kile ikoni mono no kethela nene na sindu itailete nikwethela ngwe wa nini control wa mwaito wa appointed tota chief wa appointed tota mutui no to anyakwethela winya nyasando nikwethela niwo kwewa wina utongo nikwethela niwo wina binya yono andwano no kete ngolilikania kana ngai no kila fya kudesi asumbe na kwa kila ngai ukunengete na kwiyete patumie nesa ebindane langa yokukwitekelia ngai no nenga nae ui kwa alama kwenda ui ngai no nenga nae ui we kana wisdom uyuma kwando bekake uyuma masomoni lakini ngai we mwene wisdom is a gift from God kana we ni muthinzi okuma kwa ngai kyokone kikya umunde nendo nena na mundu nenda wiye mesilia makwande ndini wa mwe na ukumwisuba omwe musumbi ni ngwenda we maundoni ondala ngwe kanenda we kanyo wako webingo kamusumbi wethe uswewe ni we nikwethela woni muthinzi otunenga we ni ngai we mwene kuma kula we musese wakwa twende na kuminia nenda ngulilikane kana ngai no nenga nai knowledge and understanding ngai no bwana sia maondo makende ne mabide ngai no tonyo nena naku na that's why me most of the times I usually tell God speak to me in a language that I can understand nwane wakudhiana wa manyalanga yuko nena
nela wonenya nikitumuki ila nzo so the ukamwe nwane wakwethia uku understand wone ngai kana ni nzo ila ni yeyo ngai no reveal ya maundu make ndi ni munapyo kwesela kuonengane umanyi musesha wakwa maundu onde okweka ithia wisikana ngai no kila sana no theasia ngai no nenga nawe ngai no nenga nawe umanyi kwa alama wenda it is a choice ngai ndakatula ngai ndakoka kukwate mesingwa kwe yuni noka nongo nengia we na binya nongo nengia umanyi na binya no it is a free will actually kudukuma ngai it is a free will onokenda kwa sia yesu ni ngai na ndatikengi tuka kwithia yuma na challenge it is a free will nono na ngutata ngai no control ya maundu onde na gukwewa wino otoni gukwewa wino komo pati kitoko kwiki akiyone no kwenda twikubikia nondo we kwako oyuma nondo kwenda nenda wethe wisikana ngai no ukila siando na niwothe ya siando pede nyoka acha obingwe tikitoko esi umambe ando ngili umama noka kusiesa umambe ono nondo ebindala ngai wakunengie ebuswena ngai wakunengie ni watumeye nai ne onzese nena na kwe utongo ine nena na komoyo nena na kuma nena na kukivo nena na kubasa lead up nyango nena na kukioko ni kicha omonde kana olilikane kana Daniel 2:21 kana ngaine wokela sia sumbe na kodesi area MP hello wane ngomba sakwya baze sia sindi yebu ni sisi ambe ni kwede lakini ngai lakini na kukwewa wengomba ukwasi nilitumia pesa mingi sana kufika hapa si pesa ilikufikisha pale ndugu yangu timba wanga ise na ako bichabu unabikise bune mumo wangai unabikise bune matei osumbe kanasa wito wa iture Yesu Kristo mwene binya na utonyi ni ukila siya kodesha na kwao handle everybody with the sensitivity and care kwatanga na nando tafadhali ili awisikana nwane wamakuanesa wane wamakwatilila na kwiyanga imusumbi ando awanengie sitwani yako ndethetu nethe ne equal in my leadership may they feel my equality in every area utongo ini wakwa mwiye nenge kwa na nyandwa wethele we mwana wa ndani na wa mwongoni wethele ni my relative ndika akufeva wethele we mutui wa koba ndika akufeva ona alama kauma kwa sesi twani ya Yesu ngai nenge kuma kwatilila nesa musesi wakwani kwatia ni watakendo musesi wakwani kwatia ni wakwata wakando kyokoni kiicha umundi na noboya sitwani ya Yesu Kristo wiki usutulika uboya ngai monabyo akonenge wino manyi unamuma kwake withi no kama undu maku obisini waku biasa yako na kodai umundi ngai yako nenge we no manyi tutianite na maandiko maituma murenya wa umundi ni saa umwe na ndatika siana na ndatika 13 nendatu kwate wadi umwe alafu ngisio kebya musesia wakwa ningithia ngio tabia pedhia basembetwe ata yes tukwatilia kwisila ziani sia mekomukanilia sia social media tutumuilie kwisila social media handles palane ngomba TV ya Facebook kwisila nambane
iswi ikiyoni chaku ikithia kana ni wanena nya nakwa ikithia kana faith wa mulini wa manyakana wigwa ikithia kana ni twatambanya twimwe isitwa ni ya Yesu Kristo na kuongwatilia bano Facebook ngaina kwa dime monoka digital wembe you are following Jamie unaniambia watching MC Steve as your morning to you Steve Sami Kidaka was your morning naomba unicheze damu ya Yesu by Sami Kidaka my director either will consider that request kwa unebani kwa nanya na kwa tafadhali ndomia tumani mokube kwisila nambani anoti mwanza inya dhandato ile itatu mwanza ya utumani mukubira niwe ngwe yangene nanya na kwisitwa ni ya Yesu Kristo na kwa wikedia nitwatambanya twe mamba ndini wa kilungu cha muthaidi ngumba nye nitwa Faith wa mulei kilungu ni muthaidi ngumba TV ni ngumba TV tustambe tu ngijaba mwendo ni wa saa itatu tudenge wa dhimwe director hula we ready na Yesu ayosotayo Jawabu Studios. Unasaili ibada, unasaili ibada, unasaili ibada, unasaili ibada, unasaili ibada, unasaili ibada, ibada, unasaili ibada. Maombi yangu umeyajibu, unasaili ibada, ibada, unasaili ibada. Sijaona mwingine kama wewe, unasaili ibada, unasaili ibada. Hallelujah. Natamani kupandwa kwa madhabahu yako Yesu, nimekatalia kwa madhabahu yako Baba.